la go tloka sekutu gomme o gopole gore ke letšatši la gore re be le professor Moremi ka mo e lego tswa gona ka fale lefase la ga Matlala Ramoshebo ga o sule letamo gomme ke ya gona ka fale ka kua go yena ka mola ke no mo fa sebaka se atamiše motheletše kgole le gauswi mo a re theleditšego a le gona professor we a ke go tame malome ka kapa madume a mabotse ya go tswa go phahlaga lebe ka difokeng a tamiše babuši ba rena magoši ya gabo rena ga mmogo le maloloko a mošate ke bue ke tamiše ka mo batheeletšing ba bagolo ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša le ya go magagešo re a le tamiša wa le tamišang ke yena phahla ke re thobela a ke bue ke tamiše balli ba rena fa le kae batswadi re gona batswadi ba ka ntle le go senya sebaka a re naperetseneng ditabeng ke ba ga mang le tswa kae gae go tlo bolela mampele gare ga lena thobela dumelang ka mogašong ntate ka kapa le ntate Moremi thobela le batheeletši kua gae nna ka leina ke nna Mmina Mokwena ka Matlala Ramoshebo ke tswa ka D2 go tswa ga Matlala o ga Ramoshebo alright a gona molato felo ba ga Mokwena introduction kgaetšedi ya rena thobela ka mogašong o a bolelang ke Kgadi Mokwena go tswa ga Matlala Ramoshebo ka D2 alright ka mola thobela ka moka thobela nna ka leina ke nna ka Mogelo Mokwena ke tswa ga Matlala Ramoshebo ka D2 o tswa ka mo ga Matlala ka D2 alright ditaba di swere ke mang ba gešo ba ga Mokwena ke nna tla le tsona ngaka nna ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ka taba ya motse kua gae ka kua lapeng ke a tshwenyega a ke robale bošego bošego ke robetše ke kwa mantlo a batho ka mojarateng ke kwa le mešito a ke tsebe gore mešito ke a eng ore ke a kgomo goba ke a tonki a ke tsebe mabati a no bulega difridge di no bulega dikotlelo di no bulega ke tswa ke re ka checka a ke bone selo bošego ke robetše ke tima mabone ke no bopa o ka re ke bona selo ka mogare ga kamora ge ke re ke lega dotšha ke bone selo ge ke tsena ka montlong ke no bopa kgano e feta goba noga ya feta ge ke tsamaya mosegare goba bošego ke šala ke moriti ka morago gore moriti o kwang a ke tsebe ge ke robetše bošego goba mosegare ke robala le tokološi ke a ekwa le ge e namela mpeto le goga jubete e fela o kry-a ke re ke alwa e feletše ntshwariša segateledi e fela ge ke nako ke reng ke a phaphama e feditše ka nna ka mo dijo a di dule ke kgona go apea ka 7 ya late go sasa ge ke tsoga ke no kry-a dijo tšela o ka re ke nebeke o ka re ke di apeile ke apea forogo o no kry-a dijo tšela late o santse gore ke o ka re ke nebeke o ka re ke di apeile maloba ke ile ka re ke robetše bošego ke fetša go theletša pitšeng tše kgolo ka kwa selo se betha mo godimo ga ntlo ga ke tsebe gore keng se no re ku ka 10 go nenyonyane e tsenang ka marasiling a ke tsebe gore e tsena kae e tswa ka 4 mehle le gone jwale go le so a ke sa robala ga ke ne 2 weeks ke sa robale ka gae ge ke tsena ka mogae ke tshwara ke maoto mare ge ke tswetše kua ntle ga jarata aowa a ke kwe selo ge ke tsoga ka dukologa kopa ke hlogo ke šetše le gone jwale le mo keleng ke no rota tšhila a ke tsebe gore wae go tloga ngwaga go feta ka December since ke ya Denelton ke no tšhela madi a ke tsebe gore madi a ka jakeng go fitlela le kgolle ke sa tšhela madi ge ke re ka nyakišiša ba mpotša gore ke robala le noga e gona mo mpeteng ene vele nka tshepa ka gore bošego ke robetše mpete wa zwinka
o kry-a o ndukulusha ka mo le bana ba ka o mongwe monnyane le ene o ne go no bolela o kry-a nrela a re mama ke jele noga ke feditše dibeke ke robetse ebile ke nagana le gore nka no gwa so nka no tepolaya ka mokgone ke phela ka gone ke phela boima ka gona le mo ke leng go bala ke sa duma selo ke no phela ke lapile bošego le mosegare ke motho e leng gore ke te tshwarela matogo ka mo dipolaseng mare sentseng wa go thoma ke baletswe ke a tswa marketeng bankgire go santse gore ke go bereka wa pala ka thoma jwale malwetse a labo sesi o kompotse mo o ne mathata ma ka gare ga lapa la geno o ile wa botsa mang ka mathata o neng le ona ke boditše malema ka le mmanyaka o ngaka alright o boditše mmane wa botsa le malome o ne mengwage me kae o le ka gare ga seemo sa go swana le se ke thomile ngwa go feta ka December tlhakatlhakane ka moka mare ne le dinnyane jwale mo kgweding ya go feta a digolo di ile di a thoma okay thokolosi e boima thokolosi e ya ka matla ga e fitlhile go motho thokolosi ya ka gore e romilwe go tla go dira eng bophelong ba gago thokolosi e ya ka gore o berekilwe ka moriti wa mohu wa mohutamang thokolosi e ya ka gore marero o mogolo ge ba šala ba e hlama ebile ba e gahlantšha le wena a na e be e leng dithokolosi a di swane le go rudiwa ga tsona a go swane le ditaelo tša gona a di swane wa ba jwa sesi ene dilo tšeo di bonang ka mola gare ga lapa la geno o ka se di kgotlelele a go kgonagale o sa le moswa nto mathomo o hloka go tiketla ka boswa ba gago thokolosi ge e šala e tsena ka gare ga lapa ebile ba ikgethela molekane go ra re nto ke kgale o ntse o ne le yona o sa e lemoge gobane thokolosi ge e šala e te tšweletša mothong e te pontšha bo yona ke ge e šetse e thomile go ba le boganka ba go bontšha gore bjale mo ke nna e nyakile madulo e dutse e te kry-ile e te ketlile ya napa ya re bjale mo ke gae e thoma go te tšweletša ya te pontšha gore yona ke yona ma so tabeng ya lapa le lala ka mola gae dilo tše di bona ko wena o nnoši goba go ne o mongwe a di bonang ke bona ke nna ke ne ke nnoši o ja gabotse ga ke je gabotse ka sokola wa sokola o na le molekane motho o phela le yena nka se re ke ne le yena nna le yena ralwa o ne le yena fela le ka gare ga diphapano okay ka gare ga diphapano go tlo direga gore le be ka gare ga diphapano gobane morero mogolo wa tsona dithokolosi tše ke gore ge e tsena ka gare ga balekane ba babedi e hlola diphapano taba ya thokolosi mo go wena re santse re e phethele lebaka e le le go tšhilafala madi discharge ya go gana go fela letheka la go phela le opa mmele wa go phela o sene maatla go phela o sa robale go ba le dilo tšeo di bonang o di kwang di go boledišang tše dintše di go makatšang thokolosi e kgona go fetoga e be ka mekgwa ya go fapana so wena o motho e leng gore o hloka go berekiwa ene o re go berekiwa go nyakiwe diphaofolo tšeo di bonang and then o lekollwe ka tšona gobane thokolosi ga ba itliša mothong ba kgona e dira re tšhentšhe ga raro ba ga 5 then santse re lebelele dilo tše e leng gore kore ba ile ge ba go romela ba thaketa tšona and then re tle re go lekolle ka tšona ge re fetša re kgone go e lekolla re tsebe gore ba e hlamile ka lebitla la mang mo familing because thokolosi ge re ya nneteng ke sepoko ke mohu a seng a robala ba go sepediša le ena so nako ngwe batho ba bantši ba bolako go hlapa dinokeng go hlapa dithabeng go hlapa diolong go tsena difuthu ba e tšwa ba orela e sa tšwe because ntwe ba e hlamile ka mohu o motee mo familing and then o a sepela o tshwenya bana ba le ka mokana ga bona so ge re ka sekereye gore nna motho a tsošwang ke mang mo familing
ene gantši bakhu ba ba tsošwang ba go swana le ba ba go tshwenyang thokolosi a se gantši ba e hlama ka lebitla la mokgalabe a se gantši ba e hlama ka lebitla la mokgekolo ba lebelela motho o e leng gore o hlokofetše a le bohlale mare le moswa and then ba tšea yena ba mmerekiša mmerekong ge o ka kry-a ba go rometše ka morithi wa motho wa mokgalabo o e leng gore beno ba mokgalaba modimo a ithatela dilo tše di botse gantši thokolosi ya gona a se e leng gore o tlo kry-a ba re o ile ngakeng wa e hlapa ga 5 gore ga 6 ganelela go tloga ba lebelela le gore mohu ba ne kgang ka kakang ge ba ya go hlama tsona dilo tša bona tše ba di bitsang dithokolosi so e kotsi because mo bophelong e tlo go diba e tlo go bakela stress e tlo go botša ona mantšu a go swana le gore tepolae potšišo kore go fetša go tepolaya wa kae o solvileng go tepolaya because go tepolaya se solution o ka se no nyaka go ya go phela ka gare ga moleti o monnyane o ka re o le ka mola wa nyaka thušo o thuša ke ma o kry-a solution e jwang ka mola so ka mola gore a re ko wena ge ile gore o lwatlalwa le diboko le tlo lwa le ba babedi wa go ne wa tlo go namolelang so bophelo ba gago santse o bolwele o sa phela mathata a gago sesi o berekile wa tšiša mo re santse re go thuša thaka tša gago di tšwela pele why baloi ba kgethile wena why wena o kgonne go thusiwa gore wena o swanetše o ne o tla o be lekgarebe le le swantšeng le phele ka bohloko le sale le lennyane le phele ka boima ge o santse o teketle le balekani ba e leng gore santse ba tle go wena ba go hlamele ntho e leng gore santse o phele le yona le phela boima sesi bophelo bo le bo phelang a se bona a se bona batswadi ba gago ba kae a ke na go diragetšeng ka batswadi ba gago ne ke so monyana ke tsebe sesi go diragetšeng ka batswadi ba gago nna ke tseba mama ga hlokofetše papa ga ke mo tsebe go diragetšeng ka lehu la mamage la mamogo nna le ena a re šiane kudu be re sa ba ba bannyane a re tsebe seo swanetše a ye go nyaka go tseba gore mamage o hlokofetše jwang batho ba bantši ba ba athekang ke thokolosi kudu ka morago ga go robalela ke batswadi batho a ba hlape a ba hlapiše bana and then lesuswilela la motswadi o kry-e o sepela le lona and then motswadi ya gago ga a thegiwa ga a berekiwa and then ge batho ba ba yakua ba kry-a access ya gore no mo re ka kgona go bereka le ngwana o sa sepela le lesuswi la mmaga ba tšea dilo tšela ba di gatlantše and then ge di tla mo go wena di tla ka maatla ka gore gantši nako ngwe no ke rare e ke tsamaya ke fela o kare ke bona mama ka mothoko gaka so ba mo sepediša le sona seriti sela sa mmage ga o le motho o hlokofaletše o swanetše o hlapišiwe go hlapišiwa re tloša meriti dilo tše o di bonang tše e leng gore kore re tloša ke e bee jwang nthoela ya go no phela o bona mama o phela o bona mama gore mama le yena moaleng a kgone go robala ka khutšo moya wa gage o kgone go lwantwa o šireletše bana ba gage mara go ka kry-a e le gore bana ba gage ga se ba šireletšwa go etša ka mokgosesi e leng gore o seemong sa gona e tlilo ba bothata so o hloka thušo o sesio go diragetšeng ka thuto tša gago sekolong a ba ke paletše ke tšwela ka grade 9 sekolong go be go pala o ne bana ba ba kae 2 o na le bana ba babedi ntho ya gore wena o nyake go tepolaya e thomile ne kgwedi ya go feta nako ke ba jwa too much ke kwešiša gore sepetlele gantši ge o eya o ba jwa go tla ba le se seng se ba go botšang sona ke sa dumeng gore o ka napa o se bolela mo moyeng treatment e ba go fang yona wa e latela right through ke latela metlhe le ge ba re ke tle check up ke aya why and then wa ba botša gore ye treatment ya nthuša ye o ka re ke ne go boela moragonyana anke ke ba botša mare e boela morago right through treatment ele ba nthoma start wa bona bolwetši ge bo le mo go wena mong o kwang bohloko go bohlokwa go wena gore ge o ya check up o bolele le doctor ya gago ka lebaka la gore ge wena o sa botše doctor ya gago gore ke a thušega go baka ke thušege doctor a tlo tseba gore yena santse a direng ka lebaka la re ga a fihla o a lebelela gore ba go filetše gore a re go njwa leng ka go fatše and then ge wena o di amogela gore re treatment ya go fang
e right. So wena as o le patient o santse o re go fitla sepetlele ba botse re no doctor wa tseba tšela o ile ngwa mpha maragonyana be di ntshwara ga botse go feta tše ka lebaka la re mebele ya rena ga e swane re ka nwa pilisi tše pedi e le nna le wena ka bolwetši bo botee wa kry-a wena di go berekela nna di samperekele di jwalo di swana le dihlare tša Sesotho nka go hlapiša ka sehlare sa go reka thokolosi wena wa kry-a go wena e tloga go nna e gane le ena di ya ka gore na motho mašola rena mmele a swane so ka mo lehlakoreng la setšo dithokolosi tše ba re berekang ka tšona ga di swane so o swanetše o kry-e ditaelo tše e leng gore di tlo go thuša sepetlele o kgone o kry-a dihlare tše e leng gore di tlo kgona go ka go thuša go bolwetši bo wena o leng mo go bona so go bohlokwa gore o bolele le doctor ga gore a kgone go tseba gore no medication e fa go thuša a go tšhentšhetša go fe o e leng gore o tlo go thuša cause a go tlo thuša go tšea dipilisi o di fihle o di bee ka gae o di panke o di bee o se ka dinwa ka ge go o di nwele o sa kry-e bokaone ka go go bala wena molwetši ke wena bolwetši bo gola go wena ene mo e leng gore like go feleletša go etla kgopolo ya gore e bjale mo gona ke santše ke tetšeele bophelo o bona go padileng sese like ye e leng gore o ilekile jwale o ka re o paletšwe ke bone ke hloka thušo o hloka thušo e jwang ke hloka thušo ka gore ke a ya tene le tene a ke kgwetse thušo madi a ka no fela tene le tene thušo e gona the main problem a o bolele le doctor ya gago communicator le ngaka ya gago batho ba le ba leng mola ke ngaka tša lena o swanetše o bolele le bona ba tsebe gore ba diraeng ke dilo tše dintši kudu tše e leng gore ba ka go thuša ka tšona wankwešiša ke dilo tše dintši kudu tše e leng gore ba ka go thuša ka tšona but ge wena molwetši o sa bolele o no ra oa ke tlo tšea treatment bona ba bona dilo di lokile di le ba go bona bjale ka motho e leng gore no o lokile o right because a o ne complain e leng gore o ba botša yona so o hloka eng gone jwale diken treatment ge o enwa ye go berekele ke no fela ke boelele gape ba ngatimite gape ba no ntšhela madi ba mpha tsona dipilisi tšeo ke boe di no fela ke no boelela e no ba the same ene ke ba botšiša gore go riagalang a ba mpotše gore go ka ba o khosa ke e re rena re tloše ntho o sepelang le yona ne and then ge re fetša go e tloša ka segageno ka ditaelo tša setšo and then o tlo kgone go gahlana le ba le ba sekgowa ba go fe dihlare tše e leng gore ba tseba gore di a thuša go ya le ka bolwetši bo o neng le bona o tlo bona o tlo fola ka gore nako nngwe o gapeletša go nwa dipilisi selo se se o sepela le sona selo se se tsenela thobalano le wena selo se se sona wa se bona bošego selo se se go fepa ka maele a marogo so nako nngwe re tlo blame gore treatment ba go fang yona ko sepetlele a e go thuši gane selo se se so thokolosi ye o sepelang le yona re santse re dile le yona ka gore ntho ke e bolelang ke re thokolosi ke motho ene ke motho wa rumilweng e leng lengelo ila go hlola tshenyo godimo ga bophelo ba gago so ge re ka selo le lona ra buša mangeloi a go tliša bophelong ba gago and then gore ra o tlo ba le bophelo bo bokaone nkwešiše cause batho o kgone o tsamaya le batho treatment e one o kry-ile gore bona ba thušega mara wena ga o kgone go ka thušega wa e bona so o hloka thušo sesi bophelo ba gago ka mokgo boleng ka gona o gapeletšega gore o tlo kry-e thušo go thoma go sasa o seke wa tlo o sa tšea nako o nkwešiša o se ka tlo sa tšea nako and-e tabeng ya motse ola wa ka molagae o swanetše re le thuše ka ona le ba bagolo lena le leng moa go sa no mogolo wa go feta lena re ne se se a rena mara a dule rena go ne mo a dulang gona go tlo kwa sa re le yena re bolele le yena and then re ko gore se se yena o reng a e hlakiša gabotse moroka ge ke bolela le yena I think le kgono mosegare goba mo matšatšing o bontšhitše gore ke mo kgopetše gore kapa ke mmotšišitše gore ke mang o mongwe o mogolo o e leng gore a ka tla le yena wa leloko and then a mpotša ka ke di-cousins right ampotša ka okay wa gešwa mafelelo and then okay cousin a ka ke cousin a gago so wena o first born ke second born o ne se seago o dula kae mara a gona o dula gona ko ga Matlalara Mošebo
alright nke ke kwešiše mo lapa le le leng ka gare ga lona go bile le bakhu ba bakae ba ba tswang ka mola ka mola a go ne mokgwa a a go ne tswile. mokgwa a tswile mama o ile ga a fetse robala le mmoloketse kae a montšheditše kwa gae kae Ga ga koko wa koko lena go tlogeng ga koko le ya mo le dulang gona le tlogile jwang mama bona ba ne stene ka mo ka lefiswana mo lefiswana ge a robala so be sa le ba bannyane o ile go robala koko a rekiša stene sela and then a ba rekela stene mo ga matlala gore ba tle ba dule kgausi le yena and then a ba riela stene ke koko a ba riedi mo ga matlala ra mošebo gore ba dule mola go sona ge ba dula mo steneng sela mma go bona ne e šetse e le gala a robetse a go ne setopo se se tswileng ka mola mma go bona o tswetse ga koko alright mmago ba se a hlaba ao mama go ba se a hlaba stene se a beng a se rekile le re ke sa malbitsa ao ba se rekile lefiswana lefiswane o ile a se dula ee le lena le tloga le dutse koo ee ba dutse alright and then se se dirileng gore le seke la re ga a fetša go robala la mo gatiša lapeng la gage ebileng lapa le lefele re dula go lona lapa la Ya gage lefiswana. nna be re sa le ba bannyana re tse gore ba mo gatišitše go ba ge bona mama go a robala bone mengwaga e mekae sese ke ra grade 6 ga robala bo dira grade 6 so koko a bona gore kua e tlo ba thoko le tlo sokola a bona gore a le tliše mo gae a ba nyaka stene ke nyaka magato a le a tšereng a go bega stene se mmamago le koko a mo nyaketseng sona a ra sebega bakhu ba jwale ka batho ba boledišwa onkwešiša stene go no senyaka o no tšea bana o ba bea mola o bapala ka bana ba gago gobane o ba bea godimo ga kotsi ge mamago a robetse a tseba motse wa gage o le kae-kae koko rile gabotse ge a re bana ba ka ba tlo ba kgole le sa le ba bannyane mme o šeile bana e sa le ba bannyane a le tšea a le amogela a le bea ka steneng sa gage a nyaka stene sa mmago lena be e swanetše gore ba se bege stene sela sa mamago gore mamago le badimo ba bommago le ba bopapago ba tsebe gore ge re ya go šireletša bana ba mokete e le go mmago lena re ya kae nako nngwe lapa o ka lebereka gantši le gantši o kry-e lapa la gona le sa tia gante bothata bo bogolo ba lapa le a le ne medimo ka mogare go bohlokwa go tsebiša mong wa stene ga gage go bohlokwa go tsebiša bakgalabe ba kgoro gore e le dutše goba le ntšhatše dibotse le seke la fela le lebala bana ba mammang lapa la mammanke le onkwešiša so gonjwa le sa tlela ke dilo diphoofolo tša go fapana le sa tlela ke mathata a go fapana mara bothata bo bogolo ge re bo lebeletše go ya le ka mokgolo bolelang ka gona go kwešišagala ga botse gore lapa lela a le ne tšhireletšo ka go lona and-e potšišo ya ka iši ge lešala le tswa ka ga koko le ya steneng o bone mengwage mekae wena sese go tlile jwang gore ka 21 years o bošitše o tswele ka ga koko o sa le monyane mose o bošitše o ile ka ga mmago and-e wo le yena gape sa le monyano wo e sa le monyano le tswele ga botse ga koko le re tswela ga botse ke kgopela le mpotšeng nnete a ke re jwa le mo le tlilo nyaka thušo so re kgopela gore re lefeng thušo re bolela dinnete ge e le gore go bile le diphapano re feng le re o no ba diphapano tše nnyane a re tlilo tsena go tsona nne nnete re nyakela lena le tlileng mo thušo a gona go ile go ba le diphapano ka re o ka se re o ne 21 years ngwana o la ile o monnyane se wa bašite o etswa o ya steneng sa mmago ga golo ebile o le ngwana wa lekgarebe no go diphapano no go sa kwana okay re kwele yeo wena jwale ka ge o le sesi gore gare ga mathata o leng ka gare ga ona o ile wa no tepa nako ya gone gore
e re ke no ya go bolela le mama ke mmotse ka malwetse ya ke neng le ona mamaka mama wa ga gwantša robetse azanka kia bahu ba ga borena ba boledišwa mmago le ga robetse o swanetse o mmotse mathata a gago gore a tsebe go go rarollela gobane dira tša gage mmago o robetse ya ditseba ke ena a tlong go go lwela go bona malwetse ao leng ka gare ga ona go o sa botse badimo ba geno o nyaka go phemela ke mangeloi ya mafi o swanetse go le ka gare ga bolwetse o khuname o rapele o khuname o phase o botse badimo ba geno gore banna ke kgopela le mphe mpholo ntšha mangeloi a go fodiša and then mola o fetša go fola o bua o botse badimo gore ntšha mangeloi ya mahlatse ke nyaka mmereko then o tlo kgone go kry-a tšeo di nyakang so bothata bo bogolo ke stene sela le leng ka gare ga sona re ka le thuša sa berekiwa sa ba gabotse and then re ka bua ra le thuša gore le tle le kgone go ba le boroko ka mola gare mara se segolo se santse se begiwe go ne le mo ntwa e thušang go ne mo ntwa e sa thušing ntwa ya bana ba motho a e thuši ntwa ya ge community nyaka se sengwe ka gare ga mo nageng ya gabo bona e a thuša ka ge e le gore maybe go ne se tše ba di hlokang jale ka ge e le beng ba motse mara ya bana ba motho a e thuše gobane ka mokana ga rena malome ka kapo fela bolela ntong wa re ya hlokana re ya nyakana go ne dilo tše dingwe re ka se di dire ba bang ba se gona so ka lapeng lela la ga kuku ka mogaga bommago go šetše bo malome ba bakae bommangwane goba bo mmamogolo ba bakae ka kua lapeng ke bommangwane ba babedi le mmalome ba babedi re tlo hloka bo malome ba babedi le bo mmamogolo ba babedi and then letle le kgone go thušega gore ba re begele lapa lela ke la ngwana bo bona ba swanetše ba nyake batho ba go ba le maswanedi ba tle ba bege lapa lela malome ka kapa a ke itšiše ka mo go wena go ya ka mokgo o e adileng ka gona moroka o e feditše go kwele ka tsebe tše pedi mantšong a mangwe o gatile go mantšwa a beng a le kgopolong ya ka ge a be a bolela se senyana ke ra o tsena sekolo ke feditše matric o feditše neng ka 2022 so o dirang gone jale ke dutše ke iša di-cv a ke phomelele wa o nyaka go iša di-cv o sa nyake sekolo ne ke applyile then ban rejecta then ka re ke tlo apply gape next year then ke nyako tšhwa ke go itše mmereko no okay o na le matric jala ke iša di-cv ba mpotša a ke phomelele then after mo ke ya batho ba mpotša gore ke ne le suise nka se kgone go tša mmereko dilo tše seseago a di bolelang wena o itemogela eng ka kua ga ke ntše e leng gore o na le go di bona di ya go phazamiša mohlomong ge e ka ba di gona ga go nente ke e bonang like ena ke le gae ke duliše ke kwa dipain ka mfasa ga mokhuba fela o dula gona ka kua gae full time o dula kae go ne mo ke go itšeng pesjoponyana ke dula gona kae gone ko ga matlala ke pesjopa mo go itamang ga matlala sese ke ša le bana o ne mengwaga me kae ke ne 23 o šala le bana o le ngwana le wena ane bophelo bo boima moroka e re ke dumelane le wena gore o go thoma go sasa bana ba phethelo ditaelo ka gore ngwanola e sa le thaka sekolo ge a šetše a thomile go nyakana le matogo mola e le gore e sa le ngwana ene e le ngwana a le kgarebe mathata e tla ba mantši o ne ngwana mathata e tla ba mantši a ba phethelo ditaelo
and then a ke tsebe gore bo malome re tla kgona go boledisana le bona go ba tlatla gore lapa lela la sese ya bona le hloka go begiwa gore badimo ba ga bona ba kgone go ba gona ka mola ba shireletse and then ge ka ba gona le mo e leng gore go bile le mashaidinyana gona molomo ka nako tsohle o a senya ebile molomo o a boa o a lokiša and then mathata a ka gae a gore mang o fapane le mang a se fapane le mang ga go nto e sa lokeng moroka dikgomo go gatana tša shaka le le tee mara di a kgona go boelana tša fula mmogo tša nwa metse mmogo so a go ne molato re tlo no bona gore re tla mekamekana le yona jwang tše dintšhi ke department ya tlou tša baroka ya go ne molato ke nagana gore nna ke ya no o ibea ga botse malome ka kapa sesi seemo sa ka gae le hlokomela ke mang tabeng ya dijo nna ke ke sa tsena sekolo ne ke hlokomela ke sese yaka na reka no a sa bereka o reka ka tšhelete ya bana ya sasa sesi ga botse o rwele morwalo o mogolo o sa le monyane ne go tsamaya ga mamago mo go re šia go lefase le o experience tše dilo tše dintšhi ne thomatše ke berekile dipolase ke se monnyane ka lebaka la seemo re tla thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona re tla thuša go ne ye re šaileng morago e bolela re go thuša nna ne ke bona mahlo a ka ka moka so go tloga December le a le sa bona ge o tswalela leki le a le bone selo total nix o bona eng le swiswi muane le swiswi a ke bone nix le tsebe di tswaletše stasa letsogo le la ka mo ya phate tswaletše ka nako ke ra letsogo le la ga go le ya bereka ga botse o kgona go le fila nako ngwe le nako no ya so stroke obana mo ke malome ka kapa go nyakega thušo ye tlogang e tseneletše kudu go nyakega thušo e tlogang e tseneletše kudu fela ke netefaletša batheeletše le setšhaba ga go lebile a le gona kua kgausi le kua ga gaborena gore ge sesi a ka tikemišetša go phetha ditaelo o tlile fola ge a ka tikemišetša a siele dipolelo ka lebaka la gore ke a tseba gore go ne ba bang ba tlo leka go mokgeloša o tlile fola o tla swana le ba batlang ba folang re tlo leka sesi ka matla nna matla a re nna o mara modimo o tlile mokgopela le modimo wa badimo setšhaba sa kua gae le sona se tla go rapediša le setšhaba se se theeleditšeng radio le ka mo dikgokaganyong tša le ya go batla go rapediša re tla leka ka mokgwa re ka kgonang o tlile fola and then ngwanešone ke tla tša mantšu a moroka o tlile gabotse mo pitšeng tše kgolo ka gore go tle mo pitšeng tše kgolo go ne le ba bangwe gone jwale šetše ba founelana ba rena le ya mo kwanang o kgopele modimo a go thuša o be le pelo ya kgotlelelo tseleng ya gago ya go pheta ditaelo ga e tlo ba bonolo e tlo ba boima mara e hloka pelo a gago and then kgotlelelo ye o tlabeng o e kgopela o phentše o lebelela morago gore o tswa kae and then gore o fitlhe mo o fitlhileng gona gone jwale o fitlhile o thegeleditše ke bomang and then ka kua ga moremi
ke shetse ke isitse balwetse ba mmalwanyana ge ba ke ba išang ke ba botša ntho e tee ya gore le seke la tepelela le tsebeng gore ga moremi le tlile go phetha le boela gae o seke wa re ge ba re ke nako ya go nwa ditlhare wa re ke sa le busy ka sela o se kwa re ge ba re wa kry-a o eme mola o emetse gore sambodi a tla go tšeka letsogo kapa a go botse gore ke nako ya go phetha go bona batho ba etswa so ba re ba go aramela ba šale morago go bona batho ba dutse mola ba nwešwa se sengwe botšiša motho a tlabeng a lebane le wena gore a go thuše gore yela ba enwa mmola ke ya eng nna e ka nthuša kang and then kgaitšedi yaka motho ba yang go fa ena ka kua ga moremi o mmulele pelo kore tše dingwe tšatše o sengwe a di bolela moki yena o mmulele pelo o mmotše deep and then o tlo kgona go thuša o tlo kgona go tseba gore ka tsela ye o tla beng o le ka yona o swantše a go thuše jwang o lokologe o seke wa tšhaba selo o mo hlalosetše motho gore o kwa bohloko kae o kwa eng and then go bona progress o bolele go sa e bone o bolele o mmotše gore ke nebeke ke aramela ke enwa so mara ga ke bone diphetogo o se kwa tšhaba ngwana gešo kere ka baka la gore go lokologa ga gago pholo ya gago e godimo ga go lokologa ga gago le kgotlelelo ya gago dipolelo a ba bolele wena o phethe ditaelo a go diragale ntho nngwe le nngwe e diragalang wena o phetha ditaelo o gopole gore bophelo ke ba gago o ne bana ba e leng gore o swantse o ba phelele o ba golele o ba hlokomele ngwaneno šusa lo monnyane le yena o sa tlhoka tlhatlho ya gago jwale ka seseage go swara thipa ka bogaleng lehu le bontšha batho mehlolo moroka ke pentše ke bolela ka lehu ke re lehu ga le ne mogau lehu ga le kore le kgona go tsena ka lapeng la tšea motho o ba mo tshepileng o e leng gore ge ba re a ja ba ja ka ena lehu le motšee mara ke pentše ke botša batho ke re mohlako o ruta batho bohlale and then mathata a ruta motho thapelo dilo tše e le tše pedi mohlako o kgona go ruta a gone motho a hlalefileng jwale ka motho a gotšeng a hlaka ge o ka kry-a motho a se a hlalefa a gotše ka go hlaka o ne matepe motho o wa tepelela o gotše ka go tepelela ka gare ga mehlako so kgaitšedi yaka o tlo go fola re tlo go rapediša batheletše ba tlo go rapediša lapa la geno le tlo no boela sekeng and then la ba le boroko jwale ka malapa a mangwe and then bo malome re tlo bolela le bona re tlo ba rapela gore ba dire ntho e right for kgaitšedi ya bona lena le ka nobe le ba šitetše mo le ba šitetšeng gona mara a ba diele kgaitšedi ya bona ntho e right a kere ngwana gešo and then se senyana a ke tsebore ka gore wa toga o hlokometše bana nako go aga moremi o tla e hwetšana mara ge e ka ba o tla e hwetše kore o swantše o šomiše space se sengwe le se sengwe seo se hwetšang gore o ka ya ga moremi o šomiše monyetla woo o ka se no ba ngwana wa phasa matric wa dula gae wa ba ngwana wa phasa matric sebakeng sa gore o bolae ke pelo ga sekolong wena wa nyaka matogo ka baka la boima ba bophelo ke di-challenge fela dilo tše le kopanang le tšona and ke nyaka go no go lebogela gore o te tshware bana ba boma 23 years especially bana ba e leng gore moroka ba gola ka gare ga metlhako ya ditlala ya dilo tše ka moka go ntšwaleng ke be re bolela so thaka gone thaka tše dingwe tša gage di ne bana ba bararo di ne bana ba babedi so a re no leboga gore o te tshwere and then go ra gore mo bophelong ba gage o ne le kgopolo kapa o ne le se sengwe se se mo gopotšang gore o nyaka eng mo bophelong so jwale ka bana ba makgarebe le seke la tšea mohlako wa gabo lena la fa banna advantage ya gore ba ralokeng ka lena nako eno ba nako ya fella moo o seke wa dira nto o sa nyakeng go e dira ka baka la gore o e kwa mala alla ka baka la tlala a kere modimo o tlo le thuša bana ba gešo modimo ga a palele ke selo and ke nyaka gono le netefaletša gore mo le tlile plekeng e right
thuso le tlo e hwetša ene go felelela a kere a ke tsebe moroka nna ke lebogile ke feditše ke rata mantšu a gago malome ka kapa ke a rata go mmotša gore kua ga moremi a tlo thuso tlo e hwetša ke rata go lemoša le batho ka moka gore batho ba ba leng kua ga moremi ba le thušang go ne le batho ba ka pelo ba swanang le nna go ne le batho ba e leng gore melomo ya bona e bolela mantšu a sa sepelelaneng le polekela ya ga moremi o seke wa iša felo ka bona tseleng ya thušo go sepela go ne le motho o santšeng a go bušetše morago tsele nngwe le nngwe ye e leng gore o kry-a bophelo go yona go ba le teko ka gare so wena go ka dumelela teko e tla go wena a o tlo fola ke bolela so ka gore o tswa gae bonkwa ke tswa le wena gae o tswa gae ge nkebe ke le motho wa go kwa ka dipolelo nkebe ke se mo ke leng gona godimo ga bolwetse ba gago ke nyaka gore ke no bolela batho ba kwešiše go swanetše gore re thušane ka ge o sepela sepetlele ke tlo go fa mokgekolo wa gešo ke doctor ya sekgowa ka thokwe o tla lebelela tša sekgowa a kere nna ke tlo tsena mo go nyakegang tša setšo ke tlo re ge ke fetša go ntšha ditaelo ke tlo go fa motho o e leng gore o thwasa ka kua ga moremi o loketše go ka swara molwetši a mo thuše ka mokgwa a ka kgonang ka gona and then o tlo bereka le yena a kere mo wena le yena le pallanang le ya mpitša wa nkwešiša mo le pallanang le ya mpitša la bolela re bua le mo re ya pallwa goba re ya pallana a kere mara pele re ka ntšha dihlare ka mokana ga tsona re swantše re kwešiše gore na treatment o e nwang ya sepetlele ke e jwang a kere and then mo e leng gore go dumelega gore go tsena ditaelo tša kereke mokgekolo wa ka o mongwe gona o bereka ka tša sekereke ke department ya gage o tla tsena mongwe so ke ne nneta gore a gone gore o ka palela ko go kry-a thušo godimo ga ngaka ya setšo ngaka sekgowa moporofeta gore a re moo go tlabe go no ba gone le se sengwe se e leng gore maybe se tla no ba se riega maybe o mongwe a sa nyake go bereka o nkwešiše so mathata a gago ke tlo go thuša o santse o fete mo diatleng tša batho ba bararo ba santse o fete go bona ke tlo go fa difounu tša bona ke tlo go fa tšaka ke tlo go fa tša bakgekolo ba then ke tlo go fa tša o ke modiši wa gago o sepela le yena ge o e kwa go baba wa mmotša and ga e kwa re ba le mo e ya mpalela o tla botša o motee mo gare ga rena re le ba bararo gore ke a pallwa ke mang a leng kgausi a nthuše ka se sengwe a kere so thušo sesi o swanetše gore o e kry-e ngwana o la e kry-e ngwana o la santša ye sekolong then ga ile sekolong o tlo kgona gore lo tša gage diloko wa o sa registera le bounisa sesi ne ke diile ke tlo di ya gape next year ke kgopela gore re tlo go thuša ka motho wa go o e leng gore o tla go thuša lo tša gago diloke o kgone gore o bitšiwa kere o nyako studišang teaching okay ba tlo go thuša o seke wa tshwenyega re tlo go išago motho e leng gore o bereka ka dilo tša go swana le tšewe then o tlo kgona go thušega o bega botse ba gona bomma go pontsho re tla go gahlantšha le bona wa feleletša o thušegile le wena o le right a kere sesi wena bono ba ba felegeditše le go no tla go no kwa gore go fihla gae o ye go ba botša goba go ne le se sengwe le wena bonya go se bolela ya ona be ke no ba ke ba felegeditše fela re lebogile kudu go tla go ba thuša go thietša kere ya tabe ya sesi ya lesaete la gage la go se bereke re santše re tle re nyake go tseba gore go gobetše kae gantši go bona motho a thoma go bala se gore a re go ne le mo brain ya gage affectegang gona re santše re tle re tsebe gore bothata ke eng fela ka ge e le gore o tlile thušo o tla e kry-a re tla re ge re dutše fase re le ba bararo o a kry-ile gore bothata ba sesi ke eng nna ke kry-ile gore bothata ba sesi ke eng ka nako ya rena ya go discussa balwetši ba rena ra bona gore no sesi santše a kry-e treatment e jwang
ye e leng gore e ka se thulane le ditlhare tše e leng gore ke tša sekgowa ke tša sekereke ke tša setšo ra tseba gore okay re mo fa treatment so e tla ba ga botse mo go yena kere and nako nngwe se se gore o loke o kgona gore o loba ga matlala o dula gara mošebo o kry-e le gore dilo tša ga gore di loke santse o tswe ka molagae o ye go dula ga moremi for nakonyana o phetha ditaele akere ga e le gore re tlo go hloka gausi re tlo go botse then tše tša sepetlele go tla ke tlo go fa motho a kwešišang ga botse then a tseba gore go tloga mo o fitlha sepetlele o ba botse o reng akere re lebogile kudu le re emele ka moola akere Okay, ra leboga. thank you ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rema dula re ena le wena 96.3 FM your friend live on za Omuto soye itosha mabezi Ola uruti fasera Omuto soye itosha kewe tekelwe arendele Atata la pala morena ga sifele tirke mata ona we Atata ga sifele Ari lujere perisha na sinsa mata ona we Are mwalele nkakakale professor Ichenje khulu wa ilo rarulela bonaka Professor le kakapa wa ilo ritusha mabu Are ichenje khulu wa nawe Obolela le kakapa Obolela le professor Akapa utoriele chaka mayele Moremo to re fata rolo ya Ariel o mure tswaye tsusha kumawe Are tsamaye ngi romola ka le jabano Are tsamaye ngi mpije kunawe ona le ba nkulo le ba babatse madika ba terela o ka
le mongwe motšha maobane ke bolela ka a re ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rema dula re ena le wena 96.3 FM your friend to lie on yo mogolo goba yo monyane re mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3 your friend to lie on selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Alright, mo telechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re le bogahle ba le ba rena go tswa ka mola lefatsheng la ga matla ra moshebo modimo tla dira mogau magagešo modimo tla dira ka bo mo gona le diemo tše dingwe modimo o di tlisha mo bathong e le ge ya le ka go gore batho ba tle ba kgone go bona bogolo ba gage ka mo bathong ba go yena jwale moroka ba le ba rena ba bobediši ba bona le ka no ba mogela semmušo ke moka a ba atamiša motheletše ba titsebiša gore ke bona bo mang kae gomme ba nape ba re fegolela se borala ka baka la gore ka nnete ruri ge e le mampi a re lapile melala professor ya a ke go leboge malome ka kapa ke leboge motheeletše ga fela a sa na le rena ka dikgokaganyong tša leago le kae batswadi re gona ke ba gamang ke ba ga Chauke ngaka o sepela le ke kgaetšedi a ka enyana ke kgaetšedi le tswa ka gaeng ngaka Chauke ke tswa ke re mo Slovo nageng ya Slovo o tswa ka Slovo alright ke ngaka ke mang ka leina ke nna Shadrack alright re le thuša ka ngaka tše di ntlišitše mo ke dilo tše di diragalang mo lapeng lešo ya dilo tše di thomile ka 2009 ge re thoma o dula mo Slovo re dula mo Slovo be re dula re le 3 e le nna e le abutana ko monyane le abuta ko mogolo so go diragala dilo tše dintša gore ge le robetše bošego dilo tše di le namela mo maoto kore la dikwa ge di le namela le ge di dula mo godimo ga dikobo e ba selo sa mohuta mansongaka na last nako ke tlo di bona straight ka mahlo be ke sa tse ke mahlo gore ke mahlo a semoya ke no bone selo se sekanyana senyana se jika ka mojarateng ene ge ke se bona le mme motswadi aka wa se bona le so dilo tše ge re tsamaya mo re tsamaya gona ba re botsa gore no mogalabi go na le tše a tswang go di tšea mo a di tšereng gona dilo tše be le dilo tše tša re santšhe di tle di bereke ka bongaka so ka kwa lapeng a gone tšwelo pele kore mo baneng batswadi le bona kore dutše 17 years ka gare ga mokhukhu go sa loke selo at all so ge ntše nako eya ra tsamaya re nyaka dithušo mo re di nyakang gona ge batho ba le ba etla ba dira ka mokgwa ba dirang dilo tše di no tšwela pele di šala di dira so nna le abuta ko mogolo ra bea mogalabi fase ra re mogalabi ape ra sokola re le bana re le so mogalabi a re nna a ke bone selo se lena le sokolang ka sona la bona and di affecta not too much because of mmereko wa nsokodisha too much ge ke o nyaka and ge ke o kry-a le gona a o nkgotlelele so ge ke dutse kwa gae ke kgono kušiša mohlako o leng gona mo go rena le bana ba bo rena la ikušiša so ge re tše re beile mogalajo fase ra re gape mogalajo go so mogalajo a re no mo go nyakega ngaka se ngakana ke tlo kgone o dirang go bolela ka mokgwa dilo tše di tsamayang ka gona gore go diregileng a tsamaya jwang and then ga diregalang e le papago e le mogalajo ya re dutse le ena fase re mmotšiša ka mokgwa ge re fetša be le nna le abutaka so abutaka a tshwenya kang
a bitša go sestera re bitša ka moka re le bana ba motho a bitša le mokgalajwe and then dilo di a senyega moe mmereko ka wa mphelela ka tla ka dula mo gae and then mokgalajwe a shifta ya ka Cape Town ga ile Cape Town bana bešo ba tsamaya ba nyaka kereke tsoko ge kerekela e tlile ka kwa lapeng ya re ga tswa mo yo mongwe mo go bona batho bawe mo ile wa re ke nyaka mongwe lapa le a le mo ga gone motho a tlo dirang selo ge mogala jwa se gona moki la bona so moyeki e tsamaya thata mo baneng ba bannyana ba re baneng ba ba bannyana o sanloki e mo sokodiša thata le mme motswadi le ena o na lo fela lla re no go ne dilo tse di dirang so ra e bona ge ntse nako e tsamaya mogala jwa ile gona ko a tsamaileng gona ra šala re zamazama ka mokgo re zamang ka gona ko re ntlo a e agege go swane nna ge ke thoma ke re ke tra go tsoša se ke se kgwathang sa senyega se sengwe se ke se kgwathang sa senyega because go swane ge ke kry-a mmereko ke tra gore ke age something godimo ga mmerekonyane o monyane o ke tlo bang ke o kry-ile mara nte maybe ke re nka e aga e tlo bua gape e tlo phutlhama and then ke thomiša ka fase so ge ntse nako e tsamaya ke tsamaya batho ba thoma mpotsa gore no wena o ne bothata ba leina la bona se ge ba re ke ne thata ba leina ka botsiša mogalajwe le mme ka re lemphile leina le so and ge ke tsamaya ba re leina le a se laka like bishish and leina le be ba mphile lona ke leina la motho wa re be ile ngaka a la phahliwa from kae kwa ntata ka tswang gona santse ke direng santse ke ye ko gata kua ga bo papa ga go ke kae ke Mozambique ke mo tswang gona and then go ne le mo le o boletseng gore o ka re mogala be ba rwele go go le ga botse o ba rwele a botse o sa rwele mara o ka yena papa ya go mo lape mara le mmoditse gore le tlamo ke mo tlhalošeditše a reng yena ke rile ke mo tlhalošetše ka re go tlo ba solsa re no re tla bona ka bona ge ba fihla yena ke mo tlhalošeditše ka dula le yena fase ka re papa wa bona re bophelo bo so ke nagana gore re dire so re gopele thuso ke gopela go kweša se sengwe o wa dumela yena gore o rwele papa le yena kore o rile a dumele straight kore yena re ka no re wa dumela because o rile go nyakega ngaka and then na ke tla bolela je ke di tsebang and then se ke sa tsebeng ke tlo segana emapele lena le bona eng gore papa gwa ka ba rwele a buti ke dilo tše ntši ke rela fela mola go papa se le makatša mola go papa le makatša ke eng sa le ga ba le nako ngwe be ke tsamaya moruto mongwe a mpha ditaelo a mphile ditaelo morutola ka fihla be ke robala like mo fase ka ala mola ke fetso ala ka gaša ditaelo tšela ka tšhuma le mpepe mo gausi le mo ke robalang first day be gone mabotlele be ba apakile a ke tseo dilo tše be di tsena ka monyako gore jwang ya uša mabotlela la pšhatlega di-cold-drink ka moswana ka dira gape ka di tshwara from godimo a masenke ane saeteng le yena robetseng go lona ge yena phafoga mme motswadi a ka ba phafoga ke bile ka tatša 4 mme motswadi a ka ba phafoga le nna ke phafoga dilo tše di sa tšwela pele di bina emape dilo tše di tloga di bina e ba mešito a batho ba bagolo goba e ba dithokolosi tše kore o bona eng like so kore dilo tše di bina nka tse gore nka e tlhaloša kore wa di ikwa le ge di bina wa di ikwa so nako ela be ke di tshwere and then ge ke di tshwere modala a tsoga a dirang a tšea tshipa a betha kwa godimo a masenke da e nngwe a jumpa this side e nngwe a jumpa mapele wa rra dilo tše go bo di swere o be o swereng
a ra di bona because of santse re tswele ka ntle re kgone go bona re go diregalang and then mogala jwa dirang a tsoga ka pele a vetha masenkale and then dilo tse di a fologa ke tse gore beele mara be le dilo tša bošego tše lebeng le di foa kapa le di bona dilo tše be re dikwa ditanyege di sa bina-bina ka fo re dikwa ka ditsebe le mme motswadi a dikwa ka di bina-bina mo masenkeng thoko tše mogala jwa robetseng gona and then mogalabe ga a fetša go betha mo godimo ga masenke dilo tše di a tanyologa di a fologa ka fo ge a fetša go betha go tanyologa ga tšona le dikwele le ge di tantabela le ge di fologa mo fase di re di kwagetse kore di kwagetse mošita go fapana engwe re le gigigi ya kamo engwe ya re gigigi ya kamo so they're separate. Okay, nke ke kwešiše mo ke kwele gore sa le wa bona nto ngwe ka kanyana so o e bone ka ga geno straight ka mara ka jarateng le mme motswadi o e bone straight so ka mara straight so e jika kore e tsene khoneng mara o e bone like ka re sebopego sa nto o ka reng tšhweni o ka reng o kore like o bea motheletše ka leihlo la kgopolo o ka reng mara a wantela e tsamaye mo go tšhweni e ba o ka re motho lesia phoofolo e ba eng kore eno ba selonyana like se se kopana so kore o no se bona ka bosetlha mara wa bona gore selo se sele sa tsamaya warra se se bopegileng jwale ka eng jwale ka motho ka noga jwale ka mothwana so like mothwana okay e jika ka mo jarateng nna be ke le busy ke lokiša ariel ka monne mme motswadi a le mo fatshe ge ke fologa kwa godimo ke tla mo mme motswadi a swara ke badimo ema pele gape ba le ariel o ka se ilokiše bošego e tla bata ba tša mosagare tšee a o kore beno chieftilaganyana ke o re nyako bogela tv ke swariša stitch be le nako manso like ka bo 8 around 8 so nto ya tsena ya fihla jika mo diteneng and then a fetše jika mo diteneng ya tšwa straight mo e tseneng gona ya tsamaya sese wa e tseba wena nteo mara wa tseba gore mmago o ile a bolela gore sala e bona nteo le wena papa go wa o motshepe abuti dilo tše o bone tše ntšhi goba o bone e tee fela nna ke bone e tee ke tee mara ge re tsamaya mo batlhong ba re di gona and then wena ka gore šifa le wena ke a go bona o apere diphete o thwasitše da ke se o thwase nto e diregile soke kore o no ba le dipono dipono tše di tswelang like ba nromela sedibeng ke motho wa re ke tsamaya didiba so ba mpontšha dilo tše santse ke di apare le lepare le santse ke le reke le metšeka so papa go gantšhi o bereka kang yena ke ngaka go bereka kang a zange bo phumelela because of a zange go kry-ega madi eng a senge phumelela dilo tše ka mokgwa di dirileng ka gona tata wa sengaka kore dilo tše ba di segile gore di tlo bereka e sengaka so ka re yena le mongaka o la ba patelana motho ba morwalešitša ba patelana so and then da palelwa le ko go dirang le ko go tšholola madi be santse ka mokgwa re tsamaelane be santse di tšholotše sesaka wa mathomo ore mme so di a palelwa go fihla le rena re gola re fihla mo releng so dilo tšeke di re sokodišitše mengwaga e mentši re sokola too much sokola ene bana ba gešo le bona kore bana ba banyana manyalo a gona ene le batho ba bona ba dulela gabotse bona eno ba lena majita le monate ba dula nna ke monate ka rena ke dutse le yena 13 years le go nwa lo sa le gona motho ke hlakaneng le yena ke na le 17 years okay no sa le gona abuti ge le rekile dijo ka mogae di a dula a di dule kore no le go ka onna ke re sa thomo file
kore ge dijo di ka fela le robala tšatšile be re tšhaba ka gae be re tšhaba re robala go gongwe go mosadi o mongwe ke yena o ba thušitše bomama gore ba reke stene mo letšhaba eng warra be go diagalang ka lešalele letšhaba kore bo o tšhaba le go tsena mosegare ka mo ntlong be go diagang be le bethwa goba be go diagang kore dilo tsela di a re namela bošego di go gate kore go o tsoga ka moswane o tsoga o lapile from mmele ka moka a boteke sala ba lofa sekolong a dula ka montle mosegare ka moka rena ntho e re boa sekolong a sa tsena and then ge dijo di le gona ka gae di a teketsa o ka sekwe seno mara e re dijo di fele maybe di fihle di re di hloke tša go ja re mathateng a magolo re mathateng a magolo so ge re botša mogalajo re no mogalajo ape lapa le a le a teišiwa mogalajo re nna lapa le ke le teišitše o re yena o le teišitše so ra re ka rena re tseba malapa a bereka ke dingaka rena re a bona ngaka re a ena ke teišitše ka tselaka so ge ntse tabe e tswela pe re motšiša re no ke agile godimo ga lebitla akere se ga re a agile godimo ga lebitla ke rena ka gola bja lena ka motšiša ke reno why batho kwa dipolaseng kae go ne mabita a batho ba boa batho ba bato nyaka mabita bo bona why mo re dutše 17 years go sa tla motho go a to nyakang lebitla re mo ke beile lebitla la gešo ke to lenyaka a senkara mamago ga botse o reng ka seemo se mamago o ne o reng mara ka seemo se mama e ntse re tsamaya ba re ba motswaletše o motswaletše like se ka bona gole and le ena mogekolo wa bayo too much ke gore ke traile ka mokgong ka kgonang gore re tsamaye batho re direng a fole 100% le ena mogala juno so re bolela wa bayo so ga botse mona o kompotse mo papa go ke eng e a pallang go botsa lena bana ba gage a nyakang go e bolela ge go tlile ngaka ke nte le rena re le bana re sa re dipotsišang yona ke nte re dipotsišang yona because of go na le gore re tswe ba fitlhe ba fembe ba tshware yena motho modira wa dilo tseo a fileng papa dilo ge ba motshware motho la bolela a rena o šupila mathomo ga tlo bolela o šupile a botse wa ko mogolo a re wena o tlo sokola bophelo ba gago ka moka mongwe wa motse wa tseba re o dirileng a buta go wa bereka yena wa bereka kore ba bereka ka moka mara a ba tswele pele a go ne nte ba e dirang ba e šupang la ke metse e kore a e gona nna ke bileng le motse nna ke nne motse mara bona ke ba bagolo ke moga a ke bereke ke no tlhakantšha mola le mola ka tlhakantšha mola le mola nna le mosadi ola wa ka ra tlhakantšha ra reka stene mara bona ba ne mengwaga ba bereka mara motse wa pana so ka feletša ke bona gore no ke tle ke kgopele thušo mo ka re le kore le ge o ka ba botšiša gore ke eng nto e re le bana ba motho re e bakang a re e tsebe mara go tshwane no a ke no re maybe se isa ko mogolo bana ba gage ba tla bua akere e ba etla se sengwe se re rekang a ke ra ba bala ke bana ba go no swane bana ba ka mara yena ga ka tla maybe a rekile khole nna ba ka bana ka se ba tšheleng mara nna ke rekile khole setlogolo be re dula le setlogolo sa gage mmaga ke timila ile bathong ba gage so ge ke ya nna ke reka tše ke rekela ngwana wa ka le ngwana o la ke mmala mara yena go bile letšatši le a rileng a fihla a rekile khole a fihla ecodrang a fihla tšhelela ngwana setlogolo sela sa gaga tlogela ba baka so nte re e bakang go bona a ke ikwešiše ge ke e lebeletše ga botsana a ke ikwešiše mara ga lwewa ka kwa lapeng ga botseng ke kwešiše ntongomo la tsa lapa le la geno monna le eile a tshoša o kompotse mo ga botse ka kwa geno ngaka ke mang ka kwa gae no a gone ngaka e kwa morago bopapa be di le gona ke nyaka mo a e gona and then papa o neng ya go bontšha gore ke ngaka papa kore nako di sa thomo bereke
mathomo nna be ke sa tšhe ke bele bone ke bo sesa ka o mogolo a botse a le gona ke yena di tsebang ga botsete nna be ke sa tšhe ke bele di bereka ya kae bo Pitori a re yang ko Pitori a thuša batho. so that's why ke botšiša gore ke ngaka goba ke eng goba beile ngaka ya temporary for nako eo fona ka ba patetše dilo tšeo ka ba kgonne o patela mothoo be santše dilo tše di berekile go fihla no mara rena be re santše re se gona. so ngaka ye morwadišitšeng la e tseba ra e tsea mara e hlokofetše ke a gona ka kua ga gabo e hlokofetše. sesi wena mo bophelong ba gago ke eng e sa go sepeleleng ga botse e leng gore o bona o ka re ditaba tša gona di tla tseba ke papago ke moya o ntshwenyang wa monnatsoko o riang moya wa monnatsoko moya wa monnatsoko o dira gore ke te isolate ke nnoša o nyake mo ke gausi le batho gae ke no phela ke tikheletše ka roomong a o nyake nka dula mo gausi le batho wa kwata o thomile last year ka September ke le kwa go sesaka nako e ke le kwa go sesaka no ndira gore ke kitime o sa bolele wa tlameleng gore this year ke tla mo gae abutaka a boa from university wa re go mmona wa kwata moyolo wa ba gona o thomang go bolela gore abutaka wa o fišetša a gona motho a tlo o tlošang o dula mo go nna ka gore ke nna mosadi wa wena o file ge ke ya ntong yena mporofeteng o e leng Sebarsaka moyola o re bosa gona ke papaka ke le gae moyola o re bosa gona ke Sebarsaka moya o ke moya wa o keng lentšu le bolelang mo go wena le go botša taba tše ke lentšu la motho wa monna ke lentšu la motho wa monna ga o kgone go lebala gore e ka bala motho o mo tsebang gore o sa motsebeng moyolo o tsogile go no hlakahlakana santše ke dulela botaka a o nyake santše ke lebelele kuo ke se ka mo lebelela ka gobane wa kwata ntho e ne nako e kakang e go tshwenya gore e go šetse morago ore e le mo go wena e thomile last year September nako e ka moka bono ba ngwana o moraete o phela le batho o bapala le bana ba bangwe jwalo no ona ke na le go kwata ke na le go ntšha dienga mo go batho a ke bolelele bona gabotse ka gobane moya ke ona o ncontrola o ne mengwaga me kae ke na le 18 years o bala o tsena grade ma 10 sesi mama go kwa gama kwa ga child o tswa le papa go ka ku papa ko tša Mozambique ene tša Zimbabwe mampele tšhao ke ya bomang ke ya bomama gore ke ya bo papa ke ya bomama papa kwa gama Zita okay ona ke ka kwa ke mathata mao and then abuti mosegare ge ke bolela le wena ka founu o boletše ka taba ya magadima ka gae go diagalang go na le ngwaga ka ngwaga ke mesa ke ntong yana ke le gadima le no ke ka last month ka di 13 November le message gape and then jwale ge o fetša go mesa ke le gadima go ba le se o se bonang kapa o se kwang mmele ka o na le go shakeranyana ke ba le letšhogo and then jwale ka ngwana ngwannyana ore wa lekgarebe o na le 18 years bana ba boma 18 years gantši ke bana ba e leng gore ba tsena ke di-stage tša bana ba kitimišana le bašimane ba ema dikhona ba dia o na le yona nako ewe aowa ga ke bile yona bašimane ba
ge ba go bona ba re ba go bolediša o palela ke eng ko gore o bolele le bona o ba fe se e leng gore motlho mongwe le wena o ka be o tee kwa o sa kganyoga go tswa go bona? moyo o ndira gore ke be shy ke se ka bolela. And then go le sekolong ka gore ngwana sekolo ke le sekolong ke no phela le tšhomi yaka mo pele ke na le go ba shy mara ke a bolela. moya o le sekolong ga nko go etela o bolela le wena? Ke na le go kwa di-voice dimpitša fela. Moroka a go le re apeile yo abuti ga botse ge le tlo šala le tla moteti be le tloga le le kae? ba re tloga re le Groblersdal masaeteng a mang ka kwa dipolaseng. Papa go le mmago ba nyalane? Papa a nyala. A nyala. And then ba bo papa go le ya ba tseba wena mola ya bang wena o ile wa ya ga bo papa go? Ba re ke ile ka bo 97 ke gopola ga botse ge ke botšiša go bona wa ntlhalošetša ka rena ke wa 96 so ba re ka wa 97 so ntho e fihlileng ya dira kwa ba re be ke le motho wa re ke rata o tšeala ke dikotikoti ke mo fasa mohlare ke tle ke tee moropa ya sedimo from kwa kore bongaka a re bogane fela re nya kore bongaka ge re ya go bona re tsene ka tsela e right ene wa tepona gore a ke re wa bona batswadi ba gago ka moka ba tswa ka ku and then go tlo nyaka o nyake mongaka e leng gore e tswa ka kua e be yone go direlang dilo go sepelelana le language ya badimo ba geno gore lo tša ga gore kgone o tsamaya ga botse nkwešiša ntho e ntla ba mo go lena ke e teng ya gore se se ka kua o ne mathata go tshwenya ke moya wo mmotšang dilo tše di sa nyakegeng wena o tshwenya ke thokolosi eo na papa go lena ge le mmotša dilo tše o reng yena? a yena o re a di bone o re na ke di bone dilo tše di le ne mengwaga me kae dilo tše di le tshwenya? ke kgale yo nna ke no gola ba ntše balla ba babele go lempe ya gape. And then o ne mosadi ya gago yena ntho a e bone? a wa di bona. Wa di bona? Ke moprofeta. Ke kwa se ka kua re le monna wa sesi ya ga ke moprofeta. Jwale le wena mosadi ya gago ke moprofeta. Gore empa profeta ba babedi ba ba sa gahlaneng ke ba le ke go lwa le dilo tše di leng ka mo? A dilo tšela di boima di nyaka motho a tlang a ne tsebo. Ya yo ke dumellana le lena. La pala genu a le nyake ngaka e leng gore e tla no tsoga e swere pekana e re ke aka kua ko bere ka motse. O tla palla go boela gae. Nna mola so rentse now full setting la ka mo no rentse ke khweditse peace job Pitori ka hlaka ne morutetsuko moruto la mpotšare ne ke sa tše ke tseba a mpotšare no wena o tlo ba motho moso like ngaka santse o fempe o be motho wa roa fempa right okay ka boa mo gae ke boa mo gae ka fete o dula bona mo saeteng tša mo go kwang ka wena a nthusha ka go no kry-a mmereko so no ge ke boela la bobedi ke a nthusha a ke sa kgone go fitlhelela mona ke fitlheletseng before ka mo go nthušitšeng ka gona so bothata bo boya bo gola ka re ke file leina le so no ge ke tsamaya batho ba re no wena o tshwenya ke leina la gago a ba le phašletša ene leina le ke la mothola wa ngaka ene o kae o boloketšwe kae? o boloketše gona kua kua papa wa tswang gona ke maboloketšeng gona ra ra botisa le o ya gae 96 ga ntlena a lefelele a santse o fele o ya gae gape be ke tloya mara a zanka khwetša nte e shape ya gore nka e tshwara gore ke fihle gae wa zanka kry-a mmereko moshapo o wa re nka kgone o hlakantšha gore ke fihle gae mara gona ka nyako ya mara zanka o kry-a mmereko
and mmereko fela ke o kry-ile ke operata ka tsela e right. alright o ne mosadi Shule o monyala jwa mmago le papa go ba se banyana awa kere ge ke setse ke kry-ile thuso dilo tsa ke ke tlo kgone go ya go mama ke lokiše mo papa a sa lokiša gona na ke fihle o lenyalle papago ke tsele nna full site a ke bolele full site nna baba nna ka mokgwa nna ke godileng ke tepotsa ka gona gore santse ke thome ke lokiše go swane no ke lokišitše motsao wa batsadi no ke di dulela ka mokhukhung wa karata bona wa shapo o ne bana ba ba kae wena o ne bana no ke na le 3 o na le 3 okay sesi o hloka thuso e jwang taba go dula ka kamoreng o no mo shainya ke ge nto we nyane o e sehla e ka tla o le ka kuka moreng o duria te ke ka dirang ka mane o shetse o fihlile mo yula ke kwa o ka re ka gamega ene ntle le tabeng ya ditoro mohlo mongwe a nke o e kwa moya wo o ka re o tsena tša thobalano le wena o na le go dirasa ke na le go tsoga ke lapile foro e nngwe le nngwe kore ngwana o mongwe o mongwe kwa gae wa ngwanyana o so ka moka ga bona basadi ditlogolo tše ewa ditlogolo a ke nowa ke sa tse ka rena sane wa ka o sa le monyana ke so bone nte senra mara bana ba belegileng ke ntate wa tsa nto e mmaka jang ke gore papago o re bitšang ngaka itle ke tlo bolela le yona waye lena e tlang le yena kua gae kwa gae o tlo dumelotle o tlo dumela ne because of le ena o nyaka thuso serious mara wa rra mosegare ge ke bolela le wena o ka re o ile papa ga a dumele ke rela go tla mo pitšeng go tla moke okay ka gore mosegare ke boletse le wa rra ka re ke mang wa ka dumelang go tla le wena and then a re no ba ka se dumele gabotse wa ka dumelang ke o ka baka la gore o ne mathata le yena ya gape malome ka kapa e boima go rena gore re tlile papa re kwele ba ronya ka thuso mara ge yena a katla a re mroka ke ne mathata ke nyaka thuso sa mathomo lapa le nka se letsene ke se ka lephekola le ke tlo go bala ka no a batle le yena so go ne le gore ke go bale kampane ke lebelele ke tsebe gore ge ke ya ka mole ke ya ke swereng ka gore lapa la go swana le nyaka ditaelo tša go tswa ka ntle ene o ka se o se wa di swara o le kgona jwang o se wa swara ditaelo tša go tswa ka ntle gore re tate santse atle re lebelele re o dirileng ge e le re o dumela melato ya gage goba mathata ena a reng wa dirile ka gare ke nyako bolela le bana baka and then re tlo tseba re ya go nyaka eng pele re ka ya go tsena ka ku go no tloga mo ba re ya ka kua re o bolela le yena yo re thuša ka selo a batle le yena yo re ya gore rena re yang ka kure go bale ene go fetša go go bala wa no thoma ka go tšea ditaelo wa ka kua dilo tšela di feleletša di bona ditaelo tša lena di wa fetša ditaelo tša lena maatla and then ge o ya go boa o e tla mogala go laetla ka mo wale mo go tuka mollo no a batle ka gae ya batle ka gae so wa ikwešiša bute re ka se re lapa la geno go kitima dilo ra boa ra re o bolelela ka go lona go tseba mang gore ge re o bolela lwetseo nto o e nyane o e re thieleditše yona ka mokgo fela go ka tla motho from ka ntle go na le chance a re a fitlha agwe a sa tsemakete a dien awe ngake ewe mara a zanka ka o bolela ka go wa goba o bolela ka go hwa go wa maybe a kgamiwenyana so moporofeto bona nna nyako go kgamile no a ba beakanye and then ba tle ka gae ba tle ka gae o ka re nka ba gona mo diphekong tseo so ge re ka re try go boledišana le yana maybe ba changitše monagano rena le tlo kgona gore thuša no a ke na bothata ba gore ke le thuše a re na bothata ba re thuše papa nna ke ngaka e nngwe ya gore mo ke palelwang ga ke tlo tšhaba go go botša ke tlo go botša gore mo
go nyakega ngaka ya mokgalabe ya go tswa ka kupapa a tswang gona go tlo ya ka gore go dirilweng ge e le gore go dilo tse ba di dirileng di ne le madi a motho ka gare a ke tlo tsena nna mo go tlo nyakega ba dirileng dilo tse le ba neng tsebo ya dilo tse ba ye go tseba gore ba di dirulla jwang wa ikutlwisa ene bothata bo bomoroka ke araba abuti abuti o ne ga gage ke nagana re yena mathata a gage a ka ba bonolo kudu ka gore o ne ga gage bothata ko gore sesi o sa dula ka kua lapeng le la batswadi so thuso ya gage ga e tlo ba bonolo because le ge go ka thwe a ye ka moroka a ye go pheta ditaelo ga a fetsa go pheta ditaelo o sa boela gona ka so ga botse a botisa ntse a tšee mamage le papage batle kua gae onkwešiša santse e be bona batlang kua re bone pele gore bjale mo re yang go eme jwang ka gore ka kua ga geno dilo di šetse di emeredi monna gešo di emeredi ya golwa so santse go ya ka kua o tsebe gore ke lwa kang and ge e le gore go nyakega man power go le go nyakega man power re nyake man power nkwešiša re tseba re bale ka kua ge re tsena mo gongwe ento ngwe e tla go botsa gore mona kua se ka tsena gateng tshela terata wa ekwešiša then o kgone o tseba gore monga motse wa tseba re ge ke e tla ka mo go tlo tshidiwa terata mara ge tata go a ka nomakala ngaka e tshela terata e tla ka gagage wa bona gore le yena o tla le nna le re ke bona gore ke eme jwang wa e bona ka gore o tla re maybe ke sa tlhela ke batho wa e bona so ge yena a nyaka thuso re ka mo thuša fela a tle le mme a tle le bana ba gage re le thušeng a se bona bophelo bo le bophelang ene o ka mosola nako ngwe o tswa ngakeng e mo fileng torong wa tseba ke tlhoke bona baruti ba nang le go swara diphuthego tse kgolo tse ka nako ngwe o tla kwa ba re dilo di sa tsamaye ga botse ba re wa kolota go ka theletša abuti o boletse gore tate e be e le motho wa be a beng a ne le di-client le gauteng mara go ya le go ya tate dilo tša ge tša setlho di sa bereka ga botse ke kwele abuti ge e ka ba ke mokwele ga botse a bolela taba ya gore o ka re go ne dikolo go se patelane ga botse mo e leng gore tate o ka re o feitše go patela mongwe wa dilo tše e leng gore ke ena moswaritšeng tsone wele mohlomong e ka no ba yona nto e leng gore ke dikoloto tša tate and o boletše gore lebaka le lengwe gape ke gore go be go swantse go tlhokofale abutage o mogolo between abutage o mogolo le mmage so dilo tšeo ga di a direga so mohlomong that is why ba tla išega so mohlomong ke yona tsela gore se ga re ke no dula ke te tswaletse ke laola ke lentso gape lentso le tla mmotsa gore tšea thapo tetekeletse and o dikšheletse ka ntlong gape e tla mmotsa a kere o diantwe lentso leo le e bolelang le tla mmotsa la raba go bone tšea thapo tetekeletse it's a good thing and then se a tetekeletse ape mo ke mathata o raka mo lapeng le ke mathata magolo jwale ka gore papa go ba bereka batho ba ba profeta o ba phekola o ba bereka jwang kore ba kgone go ba phekola le a ba fodiša ba fe ditlhare o ne ditaola papago anatso mara ge re nantse re tsamaya mo re tsamaya gona re nyakišiša ba re botsa ka mogolo le ge re ka tswa o mongwe a tswaya kua o mongwe a tswa a re boa kwa re boa ka tabe one ka moka ga rena re boa ka tabe one mdala solo ka moka e le gore wena go ya le ka mokgwa o mo tsebang e le papago pelo ya gage e jwang e right gore a ne pelo e right yena nka no re pelo ya gage ga e right right because of akere ba santse a kwe sello sa rena ge re ra sokola a ye kwa lokiše mo
go senyekile gona re botse gore no ke sentse le ke tla mo bana ba ka re kgone gore re bone gore tswa jwang ka tsebeo la so nka no re pelo ya gage e right sesi wena go lebeletse papago o right wa right o kgone go dira ge nka no tsamaya ka no etela kgobokwane wa kwata kgobokwane gama ga sesiaka o kana se se go dula kgobokwane okay. o na le go kwata e ke boa o go tja a samplediše ke bolediša ke mang because of dilo tse re di tla ke re di hloka mosadi ene wa tseba gore ngwano o boletse gore ge a ile kua go se seage lentšu le re boso ke mang ke papa and then ga a le ka kua gae lentšu le re boso ke mang ke sebaka ke go kola ga botse ke papa go ne phone wa no e berekiša ke abuti yena abutago yena o le reng wa bereka o berekiša founu wa mogalabe wa ya sa re ke founu mothole wa sokola wa sokola ne o rela ole aushela o le yalo hlaka ka nnete kore nna thata ke liša ke bana bešo ka mokgwa wa phela nna ke kaonenyana ka mokgwa ka zamazama ka mokgwa ke zama mara abuta ka bjalo west thata ke ena le ngwes ga re ga bona ka mokgwa wa tlhaka go hlakane ka re le tša dišitšweng ke tsona mosadi tsoko so sesi gone jwale go o le mo goba se ntse o fitlhile mo radiong a gone nto e diregileng motlho mongwe lentso go kwa se sengwenyana mo mmeleng begino hlakahlakane gae fela ke ra butola o buila ke re o ba le university wa le ga ba hlakane moyo a nyake ola a o nyake ola ne e le gore sesi moya o kwa moya mosadi o kwa moya wa motho wa monna o kwa eng ke moya wa motho wa monna o ba le university keng ke abuti yago ke abutaka ya wa bona e family banna ba bomma go lena le ba boditše seemo se a re ne di-contact a ke re o gopole gore ga bo mama ke mama le papa ke Mozambique and Zimbabwe so go ra gore mo ke lena le ne le nnoši le batswadi ba lena go rena re no godile re tsewa batswadi ba re a le bolele le bo malome a lena bo mmane bo mmamogolo wa mara no ka re go bile le motho a nthušitšeng a ntsentšhitšeng ka mo sedibeng a mpotsa gore no ba tlo founa go tlo ba le dilo tše di tlo ba tshwenya because of ge ba phatlha kwa ba romela moye gore e tle e bethe nna se motho la nkiša mo nokeng and then tše ding tša dilo di a bulega di a boela ba founa fela this year batho ba ka se lokele ke selo ka kapa lebelela gape ba bo bona ba ga bo papa go bona a ba kgone go ka fitlhelela go bona ba bo mma go bona a ba kgone go fitlhelela go bona papa go bona o a ba bua mma go bona o a ba bua le emetse manna le sanya ke batho ba ge mma go lena ka a ka robala go bua le modimo wa mo gopola le tlo mo phutha buang ba ga bo ba se gona nna ile nna ke tsene a senke go no ba le leku ka mona lapeng la geno wa ka kua mo baneng ba gešo ga zangela ba gona because of go bile le motho sa la bolela re ka mo a huwe a go kgwe ngwana monyane dikgwa le go dile ka mokane e le modimo wa re kore o tswile mo go mma go bana so nna ka botšiša modimo o la kare kore o tswile a bolela segagešo motho a gona motho a tswile mola wena ba bolela segagešo a ntšela motšeko ko o berekišang o mongwe a manda wa ntšela motšeko o la o tšea khupela motho a gona then a fetse go khupela motšeko la mpotša re
ke eng ntwe e dirang gore o phele o kwatile ka re ke bophelo bo ke o phelang a ke phele gabotse ka sokola a re a o sokole jwale ka re ge ka moswaneng ka tswa ka go maketa ke tlo kry-a mmere ka re tsamaya go ka se o kgwetse o botlo ke motho a bolelang se gagešo wa mphileng taelo a lepara le ke na leng lona a re ka motsiša ka rape lapa šile a re lapa le nnyokoteišiwa fela ka re mphe ditaelo a re lepara la ka le kabe ke sa tswe ke ba lona and then ka tsamaya ka le reka ka lephatlhetše e kwa nokeng ra bona mo sedibeng a re se seng ke rile ke motsiša ke re okay ka re ke ya sedibeng ke rapela gona ka phatlha a re sediba sela ke sa gago tsamaya ka mokgwa wena o nyakang ka gona la e bona se ka motsiša ka re dipheko tša ka di kae ife ke nna santse ke feleletse mmereko wa gago a re pheko tša gago di gona wena rapela each and every day dilo tša gago di tlo bulega e le motho a tswile mo mosadi e se nna yo so ge ke tsamaya mo batho ba re a ke sokole mara nna tše ding di a mfatla ke bona ka re gannyane ka sokola ene ba re nka kgone go fenya mathata a leng ka kua lapeng mara nna nto a ke sa e bone mara matla bona like go swanna ko ngwe sa le ka ke robetse felo tsoko ka tshwara ke boroko ke sa tshwara ke boroko ka 3 ka re ka o rela motho ka re ke tsamaya ke tsamaya le le la botlhane ya go sa ga mkibelo ke tsamaya ke fihla motseng o mongwe ba kuka motho o gamile ke badimo e ba mkuka ba molahlela ka montle ga jarata nna ka tla ke fihla ke re ke feta mothole ka fela ke sa kgone go tsamaya mara ke jika ke ya go mothola ka tsamaya mara ke ya kwa ke tsamaya ba jika ka fihla ka tshwara mothola ka mothuka mo rapella ka mokgwa ke mo rapeletseng ka ona ka nyaka tse ke snifile ka motsubi a phafoga mothola tsamaya mara nna a ke so bone ga botse gore sedimo se ke neng sona se bereka jwang ka re ke kgona gore ke tlo gone ke sa re peke ka sekgweng mara ke ya kwa sekgweng go ba le tlhare tša nnete tše ke tsebang gore tše ke ditlhareng di tlo phediša batho mara ke di tsebe ke no tsamaya ntši kore ke no tloga ke no tsamaya mara tlhare ka moka tše ke di epang di boa di phediša batho swana last go tlile motho o ba imile mara ba tsheletse ke kgwedi like 11 months late ya ra belega so ka kgona go mo thuša a belega ka nnete ba gona mara a ka thasa ka dira selo so nte ya nja le nna selfore a ka thasa and go ka direga kotsi ke sene maphephe ore ke sene tsebo e tseneletse ga botsana ke ba kotsing so ke nte e nthušang ke dilo tše di ndiragala nna full siteng la tsele ke e tsamayang ya dipheta jeke go operata gona ka mokgoo wena bo ka thabiša ke ge papa go a ka dirang a boti papa gore nka thabiša gore papa a dumele a thušiwe lapa la bana ba gage ba phologe ba be le dilo tše santse ba be le tsona ka moka ga bona o tekemišeditše go kwa dinnete le diphiri tše e leng gore papa o tlo di ntšha ka ga le botša re ke nyako ntšha ditaba le tlo di kgotlelela diphiri tšeo ka moka ga rena re tekemišeditše ka re lekile ke mengwaga re tšhantsha go bolelena and lentšu la gala mafelelo o rile go nyakega ngaka tše ke di tsebang ke tlo bolela tše ke sa di tsebeng ka se bolele kore ke bolela nte e tswa molomong wa gage ga e gore maybe ke bolela nte e sa tswe mo molomong wa e le gore ge o ya ka mo kamoreng ya mamago ke eng e go makatšang ka mo kamoreng ya go bontšha gore ga ya swanela go ba gona ka mogare ga ka moa ka ge le re papa go a sengaka ga nendumba awa ka mo kamoreng ya mama awa e gona nte e re makatšang a e gona ka re ya ke re sedimo se yena ba na le sona be le moya be se sedimo be le ba re ke eng digone be le magone a ka ya magona papago la mathomo le a letšereng ba re le go tea legadimo la wa la pšhatlega ba be le kgone go hema
go ya ka bona ka mokgwa ke le ka kang kona la gona ka a bogolo le a lamakanyana la go ba le nte la go tsalla mo godimo o nama kae papa go makona a le rena le bona ba le boneng nna le ke le boneng ka matlho ba le ntšhabelele le one le sa le ba gata ba profita go fihla ba tsena ka moka moreng ba le tshwara mo dikobong ya tsontso gona e kanyane ya pere phita tše white and man Red. red e be e phela e ba re ya phela bona rena be re sa e bone e phela bona ba re ya phela e bopegile ka re motho o kwatile so ko re sekhurumele sa gona ka re ke tloga motho like o kwatile motho wa mmona o kwatile e ba e ntšha ka gare ka moa ee ka mo kore ka mo bo go robala mme motswadi be e dula mo mpetong kore nte be re ge go isa frugo ya tswa e dula gate ge re feta re gata kore go feta go tswa o e gata le go ka bua le ditaelo ka ntla di bereke and then bošego kore le ge e tla ka ntlong wa moya wa bo go change bo e kwa rua le go na le selo se se tlang maybe ka bo seven e tsena e robala ka mo bo go robala mme motswadi ntse ke bolelang ka yone ya wa tseba le kona le kotsi malome ka kapa ene ke botsa batho gantši ka ona e no re nna ke bereke ka ona makona a bereka ka mokgala bo mongwe ke bereka le ena ba re ke matlhare mothabana le kona kgona o kry-a le le ka mo gae go itiela moyo mongwe go tonya fela ka mo ntlong e le gore mmereko lenyage o tse gore le kona la gago ba go tlhabela ka lona so ge ngaka gago e thoma e hlokofala le kona lela le a hwa le lona ene ge le fetša go hwa le kona lela go ne le ka mokgwa o santšeng o le riwe ka gona go na le family e nngwe ile ya tla mo e tshwenya ke le kona ya mollo fanteng ya mollo fanteni le ya ga modluli ka mo ba tlile gona mo pitšeng tše kgolo o ka tshepa gore le kona lela le sa re tshwenya le nno le sa re tshwenya so ebile ke ile ka ba ka fetša ke bagatlantšha le ena ke re le nyaka setsebi sa gona se le kona ga se papadi lona leo gore le tswe le kona ge le tshwenya ka gare ga lapa gore le tswe le ntšha ke le kona le lengwe la go ntšha go ne la go tsentšha go ne la go ntšha so that's why ke re le ne le mmereko montšhi go ne le kona la go šireletša go ne le kona la go dia tšhelete go ne le kona le e leng gore gano ba bolela gore ke ya batho ba di-business mara le kona malome ka kapa nna a ke ne botsebi ba gona a ke nyako fora batho go kaone yena a tla tlhalose ga botse gore le kona le ba bitša ka mainaina go ne le lengwe ba re ke eng le bereka go dia so go ne kona le lengwe go o dutse o no kwa lešutša le ne le noši le re tutututututu le ne le noši le dutse mone so dilo tše di ya ka gore na modimo wa gago o nyakang jale nna tše modimo wa gago no a re no hlakang a re no rapeletšang bophelo re hlakeng modimo o tla re thuša le rena ra tla ra phaphapa sese ngaka moremišo wena o phurulutše pelo ya gago o butše pelo ya gago o duma o ka re moremi a ka go thuša kang ke duma ke re a ke nthuša gore mo o tloge mo gonna gore ke kgone go ba le bophelo bo bošaba okay no o kwagetše ngwanaka o bona moyoki malome ka kapa go ne le ka mokgwa ba o tsentšhitšeng ka gona ka molagae go ne nto e tseneng ka mola e seng ya swanela go tsena ka mola ene ye a se thokolosi e leng gore re tla blame batho tshwanetse re tle re kry-e nnete gore nto e tlišitše ke mang ka mo gae gona wa ya e tlišitše ka mogare ga lapa warra ge o lebeletše o nagana gore le ka lokologa gore le ka yaneng ga moremi a kere mme motsadi wa bereka ke motho wa re o bereka until Saturday o ba gona disontaga gantši okay and then modala ke ena bang gona full time ka ra a kere jwale modala a ka se be gona mogekolo a se gona and then le especially ba bagolo a buti le sese le bona ba swanetše ba be gona a re no e bjang gore re tla arrangea gabotse ka gore le rena taba tše re a dinyaka re tloga re nyaka go di kwa gabotse gore go diregile jwang go berekegile jwang moroka
le ka no itšea ka moo ke mo ka la napelano re tswalela yona la be la ba fa le di-phone number le di-announcement tša tlou tša baroka tša weekend. Weekend re na le meberekwana e mentši magagešo Zotwa o ya gae Eastern Cape re na le di-awards ka ko Joburg santse re ye go di-attenda tšela magagešo le re voutetšeng le berekileng ka maatla le berekile kudu magagešo re biditšwe ba le re nyakwa go bona gore ke theresho ba tla re fang ka maatla modimo le maatla a lena mo gongwe re tla boa re khuparetše se sengwe and then ra tla ra boa mo gae ra boa ra celebrate ra hlaba mekukwane mebedi ra leboga badimo jwale ka weekend ka moka ke kgorogo ya Zotwa e kgole ka Eastern Cape fela ba banyakang thušo le tlo e kry-a ga moremi le go sasale ka tla thušo e gona ke tšatši la go ya nokeng pula o ka rene matšatši re gaogetše sane ba le ba hlokang thušo ya gore ba išiwe nokeng ba ka tla ba kgona go ka thušega family ye ya gešo ye ke nyaka gore e felelele ba tle ba ne le mama ba tle ba ne le papa and then re tle re ko gore bothata ba bona ga botsekeng ke duma re tšatši le leng papa a tle mo lenane go malome ka kapa ke duma gore a tle ka lebaka la gore ke mo re yang go kry-a dintlha ka moka ka botlalo and o tla be a eletša kapa a tliša thuto setšhabeng gore go na le dilo tše dingwe ga di tlankelwe batho a ba tšhabe dilo tše e leng gore ga ba tsebe gore na pheletšo ya tšona e fetša jwang. So ke ne nneta gore ba tlo thušega le ka tla gae ka laboraro re ya bereka ka mola gae labone ke tlabe ke berekela ka Janfes labohlano ke tlo ba ke berekela ka gae mokibelo sontaga ngaka Mmakola o tla ba le gona a bereka mantaga re tlo ba re šetše re buile ra tla ra kgona go ka le thuša difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 so re lebogile kudu magagešo re lebogile thata ba ba nyakang go fa Zotwa dimpho tša gage ba founele malome ka kapa o tlo ba romela dinomoro tše e leng gore ke tša maleba di a kgona go fihla go Zotwa ka lebaka la ge Zotwa le tseba magagešo gore Zotwa o berekile kudu ka kua ga moremi o thušitše ka mokgwa ka kgonang bontši be ba ratile go fihla tswale Eastern Cape magagešo ke kgole dimpho tšona ga di fihleng ba le ka kgonang le leng kgausu le ka moneeletša sa le gona ka gae and then Zotwa tla kgone go fihla ka gae le dimpho tša gage malome ka kapa a ke leboge ba theeletše ke be ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ke leboge balli ba rena thušo ba tla e kry-a ke leboge le wena ke lebogile kudu ke leboge Moroka ebile ke tla lletša polelo ya gago ya a gore Zotwa batheletše ba tla mo gopola ba tla mo gopola mo pitšeng tše kgolo balli ba bantši ba be ba re ge ba fihla ka kua ga moremi e le yena a ba thušang and sa go thabiša ko gore ba be ba re ge ba fetša go fola ba boa ba etla mo ye e leng gore o ile a roba raekhoto ka yona ke ya kgarebiana le la ka kua Allemansdrift lela lebeng le šetše le filwe le maemo a go hlola di-accidente mo ditseleng ge o ka gopola ga botse ba loi ba ile ba molata gona ka mo studiong ka mo Zotwa a mekamekana le yena go fihlela baloi bale ba itswa mola ngwaneng wola ebile ba setho ba sa kgona go mmerekiša le link ya bona ya kgaoga so Zotwa go bolela nnete ya mmankgonthedi ya kgokgo lenanego la pitšeng tše kgolo o le bereketše balli ba bantši ba phunyogile ba fodile malwetši ka yena ge ke tlatša malome ka kapa Zotwa o berekile thata ge re bala ngaka ya setšo ye sa tšhabeng ntho go monna go mosadi re bala Zotwa a bona go tlile balwetši ka go fapana ba banna ba basadi Zotwa ba meika sure gore o tla o ne ntho o tswa o fodile so ke lebogile thata malome ka kapa
ke lebogele balli ba a gone molato ba itie ka sefela moo ke a leboga morwa ka motheletši re lebogile balli ba rena re lebogile go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tswile